Mayapayabak po kaya kayungan, at syuta na po king kapat ng Domingo ning Kwaresma. Ing magmisa tamo po Ireverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Pinbukod king tinapet, karinya mabibiing tao. Tuning balang amanong, manibatan lingas bukla ning Ginoo. Inya taong eni magiramdam, king benarala tiro ning Ganakan mo tao kalingwan, alikabok yang penibatan, lugod ning Diyos yang ke kami biye, balikaman mirinan king kayang ye, inya taong ni makiramdam, ing penarala tiro ning Ginoo. Yaing anak, ipagkamalan, makiramdam, makiramdam. Emupin bukod king tinape, karinya mabibiing tao, tuneking balang manibatan king asbok na ning Ginoo. Inya taong ni makiramdam, ing penarala tiro ning Ginoo. Yaing anak, ing pagkamalan, makiramdam, makiramdam. Ganakan mo tao kalingwan, alikabok yang penibatan, lugod ning Diyos yang ke kami biye, balikaman mirinan king kayang ye, inya taong ni makiramdam, ing penarala tiro ning Ginoo. Yaing anak, ing pagkamalan, makiramdam, makiramdam. Inya taong ni makiramdam, ing penarala tiro ning Ginoo. Yaing anak, ing pagkamalan, makiramdam. Kilagyan ng igpaong poning anak ang poning banal Espiritu, Amen. ing grasya ning ginutang Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal Espiritu manatili kay kayungan. At kaya kaan timurin. Pakamalan kong kapatid, iting kapat na Domingo ning Kwaresma, mayaw siyang Layetare Sunday. Buri na pong sabihan,
rejoice. Magsaya. Nyapin po yung susulod na ning pari, kule rosas. Rejoice. Bakit kailangan tamong magsaya, tumula, uling ing Diyos, tutuna katamong kaluguran. Nyaking ebanghelyong mabasa ngini nga na, God so loved the world that He gave His only begotten Son. God so loved the world. He loved us and He died for us while we were still sinners. Kasakit na po yung luguran may taong makasalanan. Itamo po at ang may kasalayan, etaya aluguran. Pero yung Diyos, agyan pa pong makasalanan tamo, ing lugod na eya magbayo. It is a permanent love. It is a constant love, ongoing love, in spite of our sinfulness. Inyapin, pakibatan tamo po itang lugod ay itang. Bankanita, lalo tapang maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyanta pa mo po yung kakatamong kasalanan. Lalong-lalo na para karing penandit, etaya liguran ng Diyos, at etala liguran ding kaparan tao, manyawat tamong pakalulo, kapatawaran king Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos, amayo payong tutu, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, King isip, amano at dapat, at mialiwang kakulangan. Ulinitay panagapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutam. King Diyos, amayo payong tutu, pakaluluwa na katamo, at king pang patawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. O malugod at maganakang igpa, kaluguran ming bina ing meto ketawan. Manano na sanang in krus ng Jesus ay anak mo, yang maging tanda ke kami, king kayabera ka, karingaldoning lungkot at kasakitan. Tangalan miya sana at mabiyasang iba't kayang mibuklat karing gamat mit puso, king metong at metong. Kapamilatanan iti, akit na sana ning hiyato ing kekang sala, at tanggapani ing anak mong binye mo ke kami. Itingan puwadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyan pong mag-ari kambe mo at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Pamamas ang ibat, king kadwa ng libro ning kronika. Karingaldo reto, ding sablang pamuntok, ding saserdote,
Antimurin ing mismong balayan, pi sala salisira ing karelang kataksilan. Inapusan da ing eganaganang dapat dang karineri ring pagano, at lepas tanganan de ing templo, at telaganing ginu para kingkeyang sarili karin Jerusalem. Ing ginu, ing Diyos ding karelang pipumpunan, alang tikal, pepabalyang salasalising tubod, antining ene buring mipahamak, ing keyang balen, at ing keyang karinan. Tapot ila, libakando ring tinubod ni Diyos, pepayalandang ulaga ing keyang amano, pi kayli dala ring keyang propeta, ang gapin ing kasbuning ginu, tutong mi kalatang salang king keyang balayan. Ala ng piyaslatan at aliwang remedyo. Ting kasalang ning balen, sila bande ing templo ning Diyos. Piglasak doring pader ning Jerusalem. Dilukandongan ding keyang palasyo, at sinirara ing sablang pibandyan, kilubning siyudad. Ding mga taga na tao, pepaug senong Nebuchadnezzar, karin Babylonia. Karin maging alipa nala, at alipan da naman ding palipi ng sinali si Keya. Ang gaking panahon, ami baboyaw paya, ing kayaryaning Persya. Makanyan pinmetupad ing amano ning ginu ay napsena kapamilataning propeta Jeremias. Hanggang itang labwad amilabas asabat, hanggang amilabas ting 70 banwa. Mikasabat ya king kekaba ning aldo ning keyang kabiguan. At kanitapin mumuna ng banwa ning pamagari ng Siro karin Persya. Ban matupad nga manong inapsen ning ginu, king kapamilatan ng Jeremias. Ing ginu, pepaisip na kang Siro, ari ning Persya, ing palwalyang meto nga proklamasyon at ipahayag ne, king kabilugan ng kayarian. Antikening kalamnaning proklamasyon. Oy ning papasyag ng Siro, ari ning Persya. Ing ginu, ing Diyos at Chubanwa. Pigkalubno ka ko ring sablang kayarian ketiking yato. Minordin niya king ipatali king meto nga templo karing Jerusalem, king labwad ning Huda. Ninuman karing keyang memalen, ingat tsubu sa liw, patnubayan saning keyang Diyos. Sukat yang sumuba ka rin, ngeni mo rin. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ako sa makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Karing pangpang dingilog ning Babylonia, karin kami pakaluklok at manangis. Inya nga gagana kami ing Sion. Karing dutong at tutubo ka rin, mila penyabit ding kaya kaming alpa. Ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Ding memihag kaya kami, inawad da ing magkanta kami bang patulan nila. Ipagkantayo kami, ngarang minyabi, meto nga dalit tungkol king Zion. Ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Makanano miyang idalit ing dalit ning Ginoo, king labwad ding dayuan. Nung kalingwanda ka o Jerusalem, ako sa makapanigtigan pa. Ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Ako sana makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka.
Nung aliway ika, ingituring kong peka maragol diling tula king bieko. E na ako sana makapagsalita pa, sakaling kalingwanda ka. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Epeso. Kapatag, tutuping dakaling lunos ng Diyos at maraguling ilugod na kaya katamo. Binyaya na katamo kang Kristo, kanitang mete tamo, king uli ng kapanyala tamo. Milas kayo uli ng mayap ng pilubluban ng Diyos. Uli ning kekatang pamangayagom kang Kristo Jesus. May bietamong pasipo, kaya benang Banmiral kaya bena karimbanwa. Depatana na itib, ban karing daratang panahon, apakit na ingalang sukat ng degulan ning kayang mayap apilubluban king lugod ape pakit na kekatamo king kapamilatan ng Kristo Jesus uling king mayap ng pilubluban ning Diyos may ngaligtas kayo king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo at ing kaligtasan ay ti pigkalob ning Diyos at ibat ke kayo, iti ulining ke kong dapat, inya sukat, peglaraman ning ninuman, ulingin Diyos, yaing ninalang ke katamo, king kapamilata ng Kristo Jesus, bandikil ing bietamo, king pamanyapat mayap, asidya na ning Diyos ke katamo pang minunang, para ke katamo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ligaya't kapurihan teka, Ginong Yesus, Ginong Yesus. Ligaya't kapurihan teka, Ginong Yesus, Ginong Yesus. Ako'y sulunaling yato, ingginuyang mengamano, dinumantuki ka nako, miyas lagat, yaing biena. Ligaya't kapurihan keka, Ginong Yesus, Ginong Yesus. Ligaya't kapurihan keka, Ginong Yesus, Ginong Yesus. Ingino manatili ke kayo, At kekan timurin. pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo. Nung makananuning tinas Moises ingubingan na tansuking disyerto, makanyan niya naman sukat itas inganak ning tao. Ban ing ninuman maniwala kayo, mikabiyayang alanangga.
Ulining lugod ng emunano ning Diyos, king yato, binyane ing bugtong ng anak, ban ing ninuman maniwala kayo, eya mate, none mirinan niyang biye alananga. Uling tinubod ning Diyos, ing kayang anak king yato, ban atulan ing kaparusan ing yato, none ban miligtas siya ing yato, king kapamilatana. Ing ninuman maniwala kayo, miyatulan kaparusan. Dapat ing ninuman maniwala kayo, miyatulan uling maniwala king bugtong ng anak ning Diyos. Ing kayatulan niya piniti, dinatangya ing sulu keti king yato, dapat aliwa ing sala ing liguran ding tao, none ing dalumdum, uling marok ing dapat da. Uling ding darapat marok kasaman da ing sala, at lalapit king sulu, ban mayakit ing karelang dapat. Dapat ing ninuman darapat king katutuan, lalapit siya king sulu, ban masalang mayakit, king ding dapat na darapta nala, agpang king kaburyana ning Diyos. Pakamalang kong kapatad, ing mayap a balita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayongan. Kapalad tamo po, kaluguran na katamong kaluguran ning Diyos. Yang ini po lawan tamo ing lugod na ning Diyos. Hanggang etamo po akit at adama at ay experience ing lugod na ning Diyos kaya katamo, etaya po malyaring aluguran. No pong mikakalugod tamo, alasan ng gera, ating kapayapan, pero akit mo king makapaligid, king keraklan karing tao, ere po kakilalang Diyos, at nung kakilala reman, ere pamurin lubusan, liguran, ingapong Ginoo. Ngani po lawan taming lugod na ning Diyos, karing mga labasan na Domingo ikitamo, ing kasakitan, ing kamatayan, ning kakatamong Ginoo at ing kayang pangasubling mebye, sa sadya na nakatamo, para king daratang amaleldo. Kaluguran nakatamo ring Diyos, bakit po ing Diyosig pa binyening kayang anak? Yakabud binyene, kasakit po yung babiya po at ang yakabud. Bakit Jesus tinggap na yung kamatayan king krus? Bakit ing Diyos makandyan niya kaya katamo in spite of our sinfulness, ing lugod na kaya katamo, po magbayo, mababawas. Metong yamo po yung pakibat, yapin ing Diyos kaluguran na katam. Yan nga naking ebanghelyong binasa ko, God so loved the world. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him may not perish, but shall have eternal life. Dinatangyang Diyos para atula na katamo, none para iligtas na katamo. Nya, lawen tayo po ining God so loved the world. Lawen niya po ining so. Ekubalo ng verbia o adverbia. God so loved the world. Lako me po itang so. God loved the world. Pero itong digdab me po itang God so loved the world, mamaliwayo. Keng Tagalog na
Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kempong Kapampangan, uli na ning lugod ng emunano. Pagmasdan tayo po itang emunano. Nano itang emunano? God so loved the world. Kalupa na itang alimbawa, sabihan ko kaya kayo, you are kind. You are generous. Pero itong tigdag may itang so, you are so kind. You are so generous. Aliwaya po. E nakatama mo liguran ng Diyos, but God loves us so very much. Dadagdag ya po itang so. In so keni buri ng sabihan. Potang damdaman ng tayo God so loved the world, it means His love is so deep. Malalaming lugod na ng Diyos. God's love is immeasurable. May asukad, buri na pong sabihan. God's love is unfathomable. May atarok. God's love is infinite. God's love is constant. It is permanent. Po? Iya mababawas in spite of our sinfulness, in Diyos kaluguran na katamo pamurin. Inyapin nga na ng Romans chapter 5 verse 8, God loved us first. While we were still sinners, He died for us all. God loves us so much, not because we are good or bad, because that is the nature of God, to love us so much. Not simply to love us, but to love us so much. Pakamalang kong kapatid, we can refuse God's love, but we will never lose His love. We can refuse. Po, malyari tayang tanggian ing lugod na ng Diyos, but we will never lose His love. Makanya niya po yung lugod na ng ngapong Ginoo. Niya sana tularan tayo. Then, pakit tayo pa yung lugod na ng ngapong Ginoo. God so loved the world, ing lugod miya sasabihan. Sabihan nyo kay ng asawa yu, I love you. Kay ba't tampalingan miya mo? Po makanya ng lugod. Love is not love until it is manifested. Ing lugod, lugod hanggang may padama king kaluguran mo. Makanano na pong pepadama ng Diyos ing lugod na kekatamo. Binyene ing anak ng bugtong. Na sinabi ng Biblia, God is love, but He proved His love by sending His only begotten Son. O ini po, ing lugod na ng Diyos, pepakit na kekatamo inyang binyene ing kayang anak. He took the first move, baloy pong baloy lulugod, panayang mumunang lalapit. God took the first move. It is God's initiative. Tamo po inawad kaya, Ginoo, iligtas mo kami. Ginoo, tipa ka. Tamo po inawad dito. In Diyos, migkusaya, linapit. In Diyos, pa, binyening bugtong ng anak. Then what is love? You can give without love. But when you love, you have to give and share. Gustong linugod ka, manyaring, kamamye. Amen? Malyari kang mamye, ayalang lugod. Pero istong linugod ka, malyaring, kamamye. What have you given to God
ikayo po ngenik, ibalikin ko tangke kayo, nano namang binyayo kinapong Ginoo. Nung eme ay biyein pera mo, kapilan man eme ay biye mo. Nung pera mo po, eme adawon kinapong Ginoo, lalong higit, eme adawon in biye mo. Tandaan tayo po ing anak na yakabot, binyene pa. So when you love, you have to give, you have to share. Kadwa, uling yakabot ing anak na, binyene pa, buri ng sabyan, gustong linugod kang, there is that sense of sacrifice. Magsakripisyo ka. Makasadyang dumalan, kasakitan. Lawin nyo nemo po, panikin tutuldo, Kristong makapako king krus. He gave His own life. He offered His own life. Potang lulugod ka, malyaring ekamamie. Potang lulugod ka, malyaring magsakripisyo. When you teach your children how to love, don't teach them only how to love. Teach them also how to make sacrifices. Teach them the value of suffering. Ing lugod, ampo papuing kasakitan, elami kakawani. When you love, be ready to suffer. Amen. Makanyanta na pong lulugod. Nyapin, nung ing Diyos, binyening kayang anak, uling kaluguran na katamo, at ing kayang anak mismo, dinauning biyena, metene para kaya katamo, nga na po kene, dinatangya ing anak na, eban atulane ing yato, nune para iligtas ne, king kapamilatanan ning kamatayan, meteya para kaya katamo, and so therefore, potang sasabyan tamo po at ikong darandaman kaya katamo, o yan may karmaya, pusto yung karma, yun babanggitan yung karma, kang Kristo alang karma. Bakit? He came to save us. Dinatang ni Kristo bang kanita, iligtas na katamo, parusan. Nung sakali pong daralan tang kasakitan, o kaya daral niyang kasakitan, itang kasama niyong tao, ating milyari kayang matsura, yung sasabyan may karmaya. Nang misan magdo sa tamo uli na ning sarili tang gagawan, king biye. He came to save us. Masalaya po itang. Dinatang ni Kristo ban atulan ng yato. Dinatang niya ban iligtas na katam. Dinatang niya para parusan. Balo yung po yung kaparusan. Tanggapan tapa mo yung kaparusan po tang meteta mo po tang atulan na kataning Diyos. Nung eta maging mayap eta tinuki kang Kristo, eta mo gawain kayang kaburian, impyerno. Kaninya pa mo po in kaparusan. Pero kabang atsuta ketikin yato, in Diyos, kaluguran na katamo, buri na pumiligtas tangan, inyapin alang karma. Because God is love. And He loved us so much that He gave His only begotten Son. Nano pa pong akwata mong aral keni, against siya po yung Catholic Church keng death penalty. Bakit in Catholic Church against siya keng death penalty? Uling binayad na ng Kristo yung kasalanan tamo. Imbes na itamo yung mate, metene po, bayaraning kasalanan tamo. Keng death penalty, ding mangayalti, ilapin ding pakakalulo. Pero keng divorsyo,
In principle, in divorce po may approve ni ken Kongreso. Divorce is only for the rich. And death penalty is only for the poor. Ene kailangan ng death penalty uling oy tapu metene Kristo para kaya katamo. In kailangan tamong iniyapin ng salpantaya kang Kristo that whosoever believes in Him may have eternal life. Nya itamong ini makanyan po yung gawan tamo, believe in Jesus. Inyang as Wednesday ewari kiskusan da katamong abu, repent and believe in the gospel. Kempong kapampangan mas masanting yan, sumisi at salpantaya king Ginoo. Lawin niya po kasalpantayanan. Salpantayanan tayo Kristo. Kaluguran na katamo, meteya para kaya katamo. Lawin niya po in faith, keng kapampangan, kasal, pantayanan, kasal. Banamoy kayong talasawang kinasal. Kasal, pantaya, taya, itayame in biemo para kingasawa yo. E kayo pong talasawa, makasadyayang itayang biyo kingasawa yo, makasadyayang idawong ing biyo para kingasawa yo. Nung adawon ing biyo para kingasawa yo, lalong higit, tayo adawon ing biyeta mo para kang Kristo. Nya kasal pantayanan, istong sinal pantaya ka, atayame, nya kasal pantaya, itayame ing biyo mo para kang Kristo. Ataya-taya po ing biyeta mo, para kang Kristo, Kristo teyana ing kayang biye, kayo tataya keng wedding. Potang tataya kayo, tatayaying pera yu, ale? Pero mas masanting, itaya tayo ing biyetam para kang Kristo. To manifest our love for Him. God so loved the world. His love is permanent, immeasurable, unfathomable, infinite, never ceasing, constant, unchangeable. Makanya niya yung lugod na ni nga pong Ginoo. Niya itane po ko question na ni nga pong Ginoo. Potang daralang kang kasakitan, magandang sabihan, Ginoo yung mo ko kaluguran. Kaluguran mo ko, po kukutang ita. He has proven His love by laying down His life for us all. Po ko question na ni nga pong Ginoo Ginoo, kaluguran mo ko, o itapo lumawi tanaking crucifix. Kaluguran na katamong kaluguran. So ginawa ko pong metong kalupaning God so loved the world. God so loved the world that He gave His Son. Sabihan mo po ngeni, I, alimbawa noli, love God so much that I'm ready to lay down my life for you, O Lord. Malyari pong pangadyan. I, sabihan niya yung lagyo yung, love God so much that you're ready and willing to offer your life to God. Sana po pakibatan taming lugod na ni nga pong Ginoo. At potang pakibatan taming lugod na ni nga pong Ginoo, nga na po, nga ng St. Paul, naning lugod, kamamerhisyo. Potang sinalpantaya ka King Diyos, the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. Pilan lang susuyo kaya kayo kinapong Ginoo.
ing pamanyuyo metong iya pong dapat akapasalamatan. When I serve the Lord, as if I am telling Him, Lord, I love you and I thank you. Pilan la pong susuyo ke kayo, pilan lang aktibo ken kasalpantayanan. Watang susuyo tamo, it is just one way of saying, thank you, Lord, for the gift of faith, for the gift of love. Watang ikakaluguran may Kristo, tutupin po, salvation is a gift from God, nga naning second reading. In Diyos, babyening kaligtasan. Watang tinggap tayo, maliwata mo. Makasadya kang mamye. Nenya pining good works, po milalako. Ninuman ing malugod kang Kristo, atin niyang mayap adapat. Nano na ing binyeta na kingapong Ginoo. So itapon nung kaluguran tayong Diyos, nano na ing aibiyeta kayo. Ing Diyos, binyening kayang anak. Ikayo po nano ng binyeyo kingapong Ginoo. Nano na po. So ini po yung tauling kutang, nano na ing binyeta mo kingapong Ginoo. Anting tanda na ning lugod tamo kaya. Amen. Ipasiyag tamo po ngining kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos. Payang tuto, linalang king banwat yato, at kang Jesucristo ang nakabugtong aginutam, pengagli king upaya ning banal Espiritu, may bait ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi paku king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king galungaldo, sinubliang mebye, pepay to siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampong menga mate, sasalpantaya ko king banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasubirang mieding mete, at king biye alananga. Amen. Manalangin ta, King anak, abin niya ng igpa kaya katamo, baning yato miligtas siya, nga tamong sumabi, manatili kang kaya bemi o Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Para ka ring mabibiyeking katutuan at lalakad king kekang sala. Para ka ring magdulap king katutuan at epa may katagmo king kekang sala. Manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Para ka ring darapat dewakan at pipili king dalumdum kesa king sala. Para ka ring magobrang alang-alang king metong ayatong migit makataw at magkapilit matad kapayapan karing aliwa, manalangin keka o Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Para karing milako na pag-asa at ala ng sika ng loob lumaban, para karing manalig keka at magkapilit pasikan karing may na, manalangin keka Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Para karing ero ayarapan ding karelang krus, uling binanong mapagal at siralob. Para karing mamusan karing karelang krus, kaya bemo at pakayan kempusan ding aluwa, manalangin keke ka Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Para karing atsu bosal ding kekatang komunidad Kristiyana, ang mabibye bukod mong para king karelang sarili, para karing mirarake king atsu karela, uyab ning kayapan da puso, manalangin keke ka Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. Ngeni po duantamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin keke ka Ginoo. Manatili kang kayabemi o Ginoo. O Diyos ay pami, dakal pong salamat, King pepakityo ing lugod yu ke kami,
kapamilatanan ng pamitubod yu king kaya kayong anak, bistaman makasalanan kami. Ikami sana mabiyasa kami na naman lugod kalupa mo, ibiyemi at idawon ingke kaming sarili. Dakal pong salamat karingega na ganang sasaw, king restoration na ning pisamban maragul, ingke kayong pibale-bale. Dakal po salamat karingega na ganang magmalasakit, karing susuyo, king kasalpantayanan at king parokyami. Bendisyonan bongan po reti, king kapamilatana mo rin, Kristong ginumi. Amen. Amen. Karining lugod at aming kalugod, kahinat iyo'y aing Diyos, Ama lugod, nung karining lugod at aming kalugod, karinat iyo'y aing Diyos, Ama lugod. Lugod na Kristo, itipon at kamo, kaya magsaya at tumulat mo. Igalang ya't luguran ng Diyos sa mabyen. Ating parang tao, inlugod at alisen. Nung karining lugod at aming kalugod, karinat iyo'y aing Diyos, Ama lugod. Nung karining lugod at aming kalugod, karinat iyo'y aing Diyos, Ama lugod. Inyasat karing saglatang pamitipon, ipamisagsagan, etananayon, pag inakipaten kamwa, tuklangan sa Kristong Diyos usaltamo, itiyang dasal. Nung karining lugod at aming kalugod, kahinat iyo'y aing Diyos, Ama lugod. Nung karining lugod at aming kalugod,
Manalangin tamu kapatid baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king arapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapane sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king kapuriat kaligaya ning kayang lagyu, king kakatamig kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoong, daraon milake karetingayin, ababiye kapayapan at tula kaya kami. Pasulungan mo yung kekeng kagalangan, kapamilatan na niting banal na Eucharistia, at pagdalaming kaligtasan ng yato, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoong manatiliya kaya kayo, At kaya kaan timurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan karin. O igpang Diyos king alananggat lubos mayupaya. King pamagmasusimi kaniting Kwaresma, kamalyan mi tutulid mo at kaisipan mi yat na mo keka. Susopan mo kaming sumulong king kabanalan at yampang meke kami ing kalam ning biye alananga kapamilatan ng Kristo at ke kaming Ginoo. Kapamilatan daring anghel at ding sablang koro karinbanwa sa sambanda ing kekang ligaya arapan mo. Biyabesan ing siwala miking karela, kabang kakantaring mipnong saya ing dalit king kekang ligaya, at ngaming kakanta. Tune kapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keka, binyane karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman
kaibat ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti, iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ang mibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketang mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanaku. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Bandag ka, O Kristo, layong pupurian. Uling krus mong banal, pinigtas may iyato. Uling krus mong banal, pinigtas may iyato. inyang ining kaganakan miyayig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiya ning anak mo, daraong miya kaya kaiting tinapining biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, bamiganap ya king lugod, kambian ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, ding eganaganang susuyo keka Ginoo, at ding ing mabilog mong Santa Iglesia, ding magpari, ding magmadre, ingatan mongan o Ginoo. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabi ng Maria ing Birhen induning Diyos, kambi ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at inupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Esu Kristong kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alananga. Abi-abi, mika kapatid, metong nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayong panalangin na tiro na ning Ginoo tamo. Datangin
Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasaupaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Kristo ang kekaming talapangabos. Uling kekain kayarian, ating kayo ayan, ating likayan manggaman O Ginoming Kristong asin nabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sapu babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka timurin. Pakita mo po ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Kapayapan, peace be with you. Peace. Cordero ning Diyos sa milalako, ikasalanan niyato. Pagkaluluan, pagkaluluan, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan niyato. Pagkaluluan, pagkaluluan, pagkaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, ing kasalanan niyato. Biemuke kami, ing kapayapan. Biemuke kami, ing kapayapan. Oning ginutang Kristo, ing tutong malugod kaya katamungan, tanggapan tayo, uling nuwan lading mayaws kingapunaning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo at kumayap na ako.
kayarian ayong Malampat na nagkampanenoyon, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasalyana, malawos kaking kayarianing bayong Balik na kakanak mo, nakatatakot pa kanak ko. Na naman umangkatas turutula, tukunak aking gawos, ukeka. Malambat na nagkampananayon, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong Ilang kay randa ka, ing puso mo magsalita po. Kabanalan, kapayapaan at katuliran, maramdam ko at makilala keka. Malampat na nagkampananayon, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong Balik na kakanak ko, nakakatakot pa anak ko. Na naman umangkatas turutula, tukunak aking gawos, ukeka. Malambat na nagkampananayon, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong Ilang kay randa ka, ing puso ko magsalita po. Kabanalan, kapayapaan at katuliran, maramdam ko at makilala keka. Malampat na nagkampananayon, muli na kami kenina, muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana, malawos kaking kayarianing bayong Malawos kaking kayarianing bayong Manalangin tamo. Oy paming malugod, dirinan mong sala ring sablang mibabayit ketiking niyatu, katman mo ring puso miking sala ning kekang ebanghelyo,
Banikatula mo ring pamisip mi, at maging tapat ing lugod mi, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement tamo. Pasibayo po HRP relaunches the 11th year of Alcansya para sa Quaresma. Deta pong sinakripisyo tamo, leko tamo king kekatamong sarili, yang ening pamiyeta mo, nyatin tamong Alcansya para sa Quaresma. At ilo po rin sobri, kareng lererapasbol na ng pisamban. Deta pong talagang migsakripisyo, itang sinakripisyo yo, ipamiyayang eni kareng aliwa, yapin po yung pamaglimos, almsgiving. Migsakripisyo kayo, pemol sa lamo, migtipid kayo mo. Kailangan na naman yung sinakripisyo yo, ipamiyata mo po kareng aliwa. O itong lugod tamo king Diyos at karing kaparan tao. Maganyan muna naman po dahil sa papalapit na po ang Semana Santa, inaanyayahan po ng HRP Clergy at Paris Pastoral Council ang lahat ng mga namamanata o magdarami sa darating na March 22, Biyernes Dolores. At ila pong pulong detangega na ganang mangdarami, makipag-istasyon lakeni, kay Batnanita, simbala po king 5:30 Holy Mass. Kay Bat bendisyonan, itang karelang susulod, potang magsakripisyo la, deta pong mamusan krus, detang pasakitan ding sarili da. So, mag-station of the cross tamo, kem March 22, kay Bat ating Santa Misa, 5:30, kay Bat bendisyonan mi po itang kaya kayong susulod. Antimurin, ingke katamong kumpisalang bayan, keng Holy Tuesday, March 26, 9 a.m. to 12 noon. So kumpisalang bayan, at least once a year, misan po keng pabanwa, kailangan mangumpisal tamo. Meng birake pong pari, aluwang mo'y kaming kening HRP, none dakala pong Montaketi, may gitla pong Apollo. Nung ako, bisang mangumpisal kaya kami, uling kakilala da kayo, karin pong aluwang pari, karin ko mangumpisal. Deng aluwa, lalatida pa yung boses da bangantay mo kilala. Agyan pong lati yung boses yo, balod ako pamungurin napilati-lati o kaya pidagul-daguling boses. Importante po mangumpisal. Agyang pa pong mangumpisal kayo karing kakilala yung pari. Agyang patending pari, na po panyabian. Po. Kaybat confession every Saturday from 4:45 p.m. up to 5:30 p.m. except Sabado de Gloria. So be mindful of your valuables while inside the church. At antimurin po ingkakatamong sale at the patio. God so loved the world that He gave His only Son. God is a great lover, and a great lover is a great giver. Ulitan kayo po, God is a great lover and a great giver. That is why He gave His only Son. O yan pa yung lugod na ng Diyos. Potang lulugod ka, ating kang babiye. Binyeneng anak na, potang lulugod ka, malyaring ka magsakripisyo, malyaring kadumalan kasakitan. Nyayita mo po ngeni, lugod tamong kalupanan ng Diyos. Because we were created in the image
and likeness of God. We were born to love and not to hate. Amen. Deta mo pong mirasking banwa, deta mo ating lugod. Tandanan niya po inin, At the end of the day, when we face God, He will not ask what you have, the amount, what you have deposited in the bank. He will not ask us about our diplomas. He will ask us how much love you have shared, you have given to God and to our fellow men. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat. Talagad tamo para king final blessing. Ingino manatili kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. At bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ing kaya kayong pamilya. Ingit pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daon ne, umeta na king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luging Diyos. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luging Diyos. Ang ilaganing mag-arapan, na lumambagi ang makatakit, panting katamong kasuywan, alalang masabi na nupaman. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luging Diyos. Pakiramdam kayo, ing oras sa karapat-dapat. Ing aldoning kaligtasan,